TV West na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi rizoba nebiro mukaga ebyo kwa mwenda 2025 ninjira kwisi aho ebija mutogwa makuru kandi kundagaruke ninjira kwisi ha makuru Agacencwire umbwijire Omugacencwire kireki President Yoweri Kaguta Museveni yashaba abashomesa ba arts okugumisiriza ubu government rukora hanshonga zabo ebyitaka ryaganye nayo omurucenjojo neberanda hari abahindukire berema ahabwitakere from 2021 hariho fayiro eyibatemiro rutocho enguto yacegegwa kuzampara eriyo mu mberambi abaru kugikwesana wajangu etegani sentence yabo oba musale dina ndondokera kumukono kutalibu wawe abogamba no harungi okakugera tubakomerayo Mbabazi Charity na kwachiro makuru Agacencwire kandi rizoba n'urwa mukaga. President Yoweri Museveni yaraganisa konjere mshara y'abashomesa aba arts konka y'abashabo kugumisiriza. President yabariyo mjenyu mukuru aha mukoro go kushohoza abashomesa 125 abatwire n'abashomesa ubwa okukundi hanga kandi ogumaziresa bitemwe ahari Intare School aha umurimbara. Ebi President Museveni yabigambira izoba obuyaba ryo mjenyi mukuru aha mukoro ogwo kushohoza abashomesa hamwe n'abakuru b'amashomero 125 abatwira hamushomo ogwo kundi hanga ryabo n'English patriotism oguhereze wiki yona ahishomero erya Intare School omurembo rwambara But now, you need food now. You need Shakespeare, but you are hungry. So what do you do now? The way I said, I joke when I am satisfied. So we see this science, what the scientists are in the veterinary. They are in crops, they are on the roads, they are on those factories, they are on these vehicles. Yes, let's start with this. Go to factory, they are sure, but we need them urgently now. That's really the logic. So that we don't want to pay all the others well. So therefore, I'm glad that eventually we seem to have understood. President Museveni aha mukorogu yabashendekerezibwe omukazi we kandi Minister w'ebyo bwegese Janet Kataha Museveni hamwe n'abandi bajenye sustainably is produce a good or a service with a chimaro and sell that good or service. If you do that sustainably, you get money to solve your problems.
ekikwatirine n'okuhagira sako ez'abashomesa president yajangwa enshongeegi neija kukorwaho mu bwangu. Abashomesa abahinguzibwa babire nibaruga omukyanga ekya Ankore. Ni sima munonga abo abantu abasaba amashito omushomo ogu omwaparitizemu okubasa kugira ngu tubasa kwega byingi munonga okusinga ahabitukushomesa ahabo kuba twegire mu byingi munonga okubasa kumanza kose mikono yitu kora byingi okusinga akurebera aha mushara gwitu. History pan-africanism koyonu yorisi what ebimwene bitwara biremwe bitwabire takumanya hati tushangire ngo ebyo nibyenda ngo buryo umwe abimanye mu stage mu Uganda eje na munonga Uganda eje abandi basakuba bayinemirime bakora naho bali busy kyonka kambalize kanyowe niho jonadi nkora n'abantu n'ibyo mbayege kibale n'amafaranga bayaras abayina mu ensonga twasobola okuzigonyora mpola. Amakuru aga gashakwa Ali Waswa ahabwa TV West. Webaire Ali Waswa bamwe abatura habizirana batungo buhuta n'oburema ahabwe mcenjano yitaka iriyo mugigomwe omuri ganye nayo omuri Chenjeje district bariyo nibacura nebenda government base kubahwira ebarondere aho kuza bamwe muri aba bakatemohe mkono n'engaro kandi hati tubine chwera. Omakuru gitwa Agacencwire wariyanyumwe yabazyo tworekera amakuru gabinazi abatahirireka bakitamo mukazi kedress ntagisa ahabwe enshonga z'amarogo amataka n'enganda enshongezi na hatene zikiranda omicenjaneji generous nshechereki ow'emyaka 72 y'obukuru akatemohe mukono bwayima yo kumushango mukaye omukwezi kwa mushanju omwaka ogu timbaga ndi kugira kishi kuni mucyanye cyo banja timbaga ndi kugira ki puliro mujambia baguntere nyuma yo mugongo puliro ndivyo na baba ishanjire ka puliro ndivyo nawe yaguntera puliro ndivyo yaguntera tubwe murendaga kunyitira bushi ngo birarwaga wa mushatora biryaga timwabwene ndabirya muregeka kunyenda tamunyeka ninye nari ndimo Mbabazi ya generasi terukutana ne ya arohobili nawe owabinazi bashanjiro musiri bakamutema hengaro umwaka 2021 mureba nko kunda shwa bakantema no kuguru nene mureba nko kukuri wena bakantema abashija bankora kubi hinduka no mutoto toreke no muto oyo muto hinduka side yako toreke omwana go batemera umutwe bakamutema amaguru bakamutema umukono n'umwana wanje bija bakwata babatemire kubamara kubahisa kuri bashuba babarekura ngo batahe n'ababanda bo bari kutema n'abatahi bitu hariho believe kwihobo amagara kiga kahinduka kandi omukazi n'abana bakamusigaho ekiri kunsasa nitwe tukija turya abafuruki batuguza amataka gabo twabahereza sente zitu bazirya hanyuma yo kuzijya kuba ari kureba twagira kantaki twakora nk'abantu nk'abafuruki ngo nitwe tubeho hati bakatuharanira ababona nibabatura amataka gabo nka government eje tufurure etwere ko mwanya yo guturazemo abo kube sente zitu bakazirya kandi bari kutuhambye mu mataka gutwaguzire na becho government tuhereze obuyambi etwereka hituraze tuhumurireho n'abana bitu bataka tumazireho twembe akubicho banze kinyine kiba kumpiganisa ne cyange kacugura nkomu yene kakwate kugira ngo ne cyabandi banza nkakisashuranye nenda gano zacho zonyine abambingiro tuba kunyenda yitaka ahubwo nyo tindu muntaro zo kugira ngo munzo nimpingo wa mutsani kore mukuru w'ecyaro cya ganyi nayo enshongeza zegikerira abashuma babutosha bakora mu busuma ubabwiye ikintu kiro abo basuma nibayibavuye tubene kigendero abantu basuma kwa abantu buhura abasuma nubakore n'ikintu barimbye tukubagonza abasuma abantu benji abarukwikwaho akabaka birukangiro wa Vincent Mugisha konko mukazi we Maria Mukesime najangu chairman no barabe najangu n'abashuma tine muntu wenora kwasirwe ku 2018
obwenshongezi zibarukaho. hariho fayiro eyibatemiro rutochoro 12 acres bayosya amaju 20 g'abakiga abakiga ba reportinga bakora ki files bazikora they are under lock hachenjo ha police really hati buri omwe wena no gumani babinga ndaliyagaruka kuribuzi nari ataligulize aliyali barekera ovayo no gamba fine kanveyo ngende wa DPC obaka ngende wa OC nishiyalinge na ye mugambo wayi abantu atulugunya of course amanya mugogera ne abantu tubachi tetubamanyi mubamanyi nsula wano ntimutabanyi wa gundi nkola mulimbo eguti montageera awo tujja kubanga tusobola okola ki okumalawo bino ebizibu otutakole ekyo kijja tuzibuwali Dasha kwa Daniel Bingana. Webari Daniel Bingana abarukorese ngute yachegegwa kuzampara omu district yachegegwa nebetombwita habwenguteji okumara obwire ryo mu mberambi abaturano bajirangu ebyina nebkungu ebiryo mu nguteji nebateganisa na mnonga okutambuza by'omushoboro yabo. Enguteji netandikira omutawuni yachegegwa ehenderera omutawuni yakazo konke ekisheke kyachegegwa okuzampara nekyo kiri mu mberambi munonga. Amazima gali tuyina obusaasi bwingi muno aboruguudo rwaitu rwa kazo chegegwa oruguudo rwingi muno kandi amazima gali matoka zaitu zibwira bwekina kingi muno kandi matoka oruguudo runo rurabwa matoka nyingi muno kandi ebyokuguze bingi nibirugaza rwentu akazinga amazima gali tuyina obusaasi bwingi muno. Abavuzi b'ebiru kandi bagira ngo enguteji nebateganisa mnonga na mnonga abo murimo gwabo gwo barukwihamu entasya His Excellency akaturaganiza oruguudo rwa Bolas narwo tusaba narwo rutandika kuru emyaka 35 baturaganiza oruguudo abakuze ba boda boda injuro bwekugire kugenda ntugwa seitu zifa abasaba bazimba tutabutira uruguudo rw'ekitima ndetse kweterera bwamba uruguudo na muno kwikawo wekomire. We mukuru w'entebe ya katana bwachegegwa John Kisoke Akiki nagira ngo bakwatanise na ministry y'ebyenguto kandi nguteje nisha kutandika kubaho umbere butaro bwa hare. Enyuma haho ninjuka nka wiki 2 zihingwire tukatunga ebaroha kuruga ministry ya works nebatugambira barane gamba ministry rundi government yetungire contractor naja kutandika kuruga kazo contractor naja kukora urugudo zonka tekolasi bayitwaje kukora maintenance rundi rehabilitation kumara emyaka 2 saba government tuyambe arugudo rwaitu urukuruga chegegwa pakamba beranze muno noba musale kina nondo yakora rwawe akugamba no karundi ukabyo komera yakwekanga umuntu woyimbira umutera hansi abera kwire siri kasangi omaliro pewe mbano kaburana kumuganda Omuchegegwa engutezi yansi ya district zikozurwe kuongeza ministry ziriyo mu mberambi. Gashakwa Philip Muranjiro mu Chegegwa. Webari Philip Muranjiro abaturo mu district ya Lyantonde n'abatonzya ahabwibura rya mizero bahindushire kizuba bwa hati edoma yamizi yakahashirinji 2020. Abaturi mu Lyantonde bahireyo kwetombaita kwibura rya mezi of Minister Beatrice Akelo owa Economic Monitoring abaire nahindera otayurwe kushishuma inshoza ya sente za government omuri Lyantonde. Kale mbona abona je tubona abona muwano eyo kubona abona tugajja kwala nesinga gabera wano tubona abona kidomolo cyameka cya 12 tine mizi omusana kubita yabo kufasha mane 12 tukatahade amezi gari kubati ya government ya azuma tukatego umushana w'amani aba kuduko bakari kutego amana enda mu bachura bakaje umushana sikatunga gamwe Mwaje kujura kumuza ngo
amagombora ngakariro tunuka hamwe na kashagama nugo gacuruseyo okuteganisibwa ibara rya Meisi. The challenge we have right now is the shortage of water. The well we are extracting water from has drastically dropped, and we are extracting very little water. Minister Akelo ashabira bembesi okushijwe mbarira ya district okumaraho ebizibu nkebi. What I would like to request the Ministry of Water is to do a very good feasibility study and design. When they're doing the design, they should take into considerations all these conditions that comes afterward, like lowering of the water level, so that when they plan that a system that they are installing will take like 25 years. At least 25 years. Because this one after 9 years, the system is collapsing. Enyuma ho sente zirukika biliyoni 3 zikashohozwa okubasa kora Meisi mu district ya Ryantonde konka magombo ramenji nagatura omunkaramata gashakwa Sandy William. Webare Sandy William de katomere ontugaruka na makuru agarukurata. Abebembezo mu rubundo buryo bino kwatwaho ahabo bashaka uburyo bahangwa n'abazira bamwe ukagiro kutoroboza abandi abazira b'icyo cyakora kubakanisa Are you in panic or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Gamba aba original garments bari slipping kumukujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts embareza office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts nunji abarwenda vests boxers hamwe na socks original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments bashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Penkoni. Yakwea utamuye mu muto nokora ikikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni legenda yakintu cyo kunacho mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugweje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashimye de kumpenkoni nawe wako tumbipa yawe hati umadukaga kuri hihi barago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ayiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette rolex shumbusha chapati chai yamate ayo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emoni greens omutura eshiga kande cyo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bar hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahimbura kate Vision Empire oruguto rwatora
Katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel Rukunjiri ebirukiraho era no tumushanju mwenda 18 58 38 ninga no tumushanju no tumukaga 36 36 36. An incredible 61 years. This is Ndeje SS. And our latest winner comes from here. What confirms the descent it was today? What confirms the Abasa Nandagira Nandaga to say. So Innocent is the only fully paid student at Ndeje. Full time. It is not Yachfere. This is true. And everyone knows that I'm a testimony of MoMo Pay. So I encourage each one of you to add your parents, to use MoMo Pay, to use everything. Yes. Yes, all the MoMos. There you go. *165 *80 hash. So try it today, and just like Innocent, you will ask all the MoMos, all the Nyamos, all the tastes, everything. We are what? Unstoppable. Ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwana ngo hano bari bategerize mu magano mangwe shazakire wansugo mu motoka iri nenyusi yo gwija kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire konka mwana Terra chairman wembaga akongeza ito tuyo tuno diplomat akatuka kanusira hanga wanje ukanyiha muchara ndabandine diplomat ebindi byayenda beje bigende ndabandine nitere eko baba diplomat hapo America limited ekozi from mukusha entanga uzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. It's strong and last long. Like geisha. Manager, ogito wagito. Ko kama tumu kidara, kama takajiremu. Kama sitakize. DJ atuna bana wenge byomo. To kumisa shankibiri. Batuma tugomuzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okusharake shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni sharakeki tukaza kunyumba. Na wapenzi yo na sente kokanywe mbogo. Dukushekere. Tekanisa wenda nigende mbogo yoka. Oyine mbogo kana bamurugi. Ayibambe nekolera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi nibatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Kenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards check-in agents, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa nokwabusha ahamira muyona ahamatagabogona. Esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga. Ninga noti mushanju ina itanu. Ninga noti mushanju ina not rukumi. Mroha bantasha tunamnana bakwatirweho mu kikwekweto ekikozwe police omurembo orwambara kurukirira hamugambirizi wa police agweshange cha Ruiz Samson Kasasira aba bakwasirwa bwanyuma yo kwetombita kwinje kurugumbatura Ukuzira ngambiriza polisi agweshange cha Ruiz Samson Kasasira aba bakwatirwe bwanyuma yo kwetombita kwinje kurugumbatura ngamwe pagabye yonjire omurimbara Ogwena jango muri abashatamnana bakwasire harimo abana bato abari kutekatekwa ku bantu batahirira abantu umakagabo abashatamnana
y'abashatse na munana muri babiri bakora ibikorobero regions n'izindi abakuru yitu muvizi konka babiri Greater Bushenyi Kigezi Greater Masaka kasasera nabona cyangwa byabashaka munana harimo babiri bakore bagarumbya ngibinda nkabushenyi hamwe na Kigezi agumize ngo bariyo mbarunda no bujurizi ukorwa muri byo byanga baba sectoire mu mbuga z'amateka Shango kuteka tekwa makakora because cyangwa basasita kuvuga tugize kuvuga ujuze kuvuga na richo mzindi ninga polisi z'ibyange bindi imshango iri kwata abantu ugu hona najange 17 yaba bakwasirwe nubajunanwa emishango irimo kwibisamane okunyakore ibintu by'abantu utereho no kwejanisa ebitokoza bongo abashatabo ngo beineje mushango temu iyo shuma ningo shuma kwibisa ibitsi no kwitoza abantu abandi no shuma no kutahira abantu no kwenda balance yabo kandi kumareba abana ba street kids ko mwana ko yabagambera cyane n'ubuzima shika yatu umuntu wambere muzeyi Gashakwa Edson Chinene Edson Chinene abebembezo mu rubondo bujo bagira ngo hariho abazire abari kwagira okutoroza abana mu district age abashonge umuhendo rw'abana abari gutwara abakiri bato bakargaho mu mashomero n'ugweyongera mu district ya Bundo bujo Umuhwezi wa RDC ahabwa district ya Bundo bujo Millicent Ariyo n'uwagambira hanshonga kutoroboza abana ubwabira ryo mugenyi mukuru aha mukoro gwo kutongoze horo yo kurwana semze yo kufita abana bato mu bikorwa byo mbonano kandi horo regetongozi bwe kitongore cya abaganda ufatkine na abana abo kushanga bakwara abakamba abakudifayiringa emishango kashanga tagumiza mu kugira ngo hoyo ya polisi abazire bitu bashine mekizibu cyo kubura mwakubako kupatanisa n'abamateka na polisi kubuze bakabuza reportinga nimashinga masa ya reportinga oshanga nikigumira muzire itabagaza kweza polisi okurigira hamhwezi wa RDC hina bazira barukhageremze yo kutorobaza abana barukwerwa habe byo buhangwa nora abantu bati no kushwara ndagura kuza kumanya omwana who is responsible omwana odufayirinje oshanga ari anko oshanga umwana wa anko ariko ziri muzara wanje ningachi oyebuza why can't they fear to report akan cultural no bashwaza family wachirebeje so such cultural behaviors esabya n'amateka gibana na so tumtuzwandisa reporter ya district ya Magara neyoreka ko abana babishiki abarya hagati y'imyaka 12 kuza hari 17 abari kwingana 20 rwenda 80 nabo bake bizenda umwaka kwire tell them not to fear but to always come close and present their challenges tukubagambiraga bareke kubaga baito bagende mu maso bakamba yona ebikubago Sunday Marasava. So we are requesting you. This was on a brief report. I cannot go into details. Ekero kwisenako no kushanga ngo habazire abakero ko bimara kitaka bwa nyuma y'abana babo kutoroboza bwa kandi abandi bakatoroza bwa endwara ya serimu oshanga anko oshanga baba arwakozire kintu nkecho aturugunyize omwana oshanga nka anko ahambira omwana so nibatina kukigamba basharamba bitaho omumakagabo bacurera our political leaders I believe we shall end this
ehurire ry'etongozi bw'ekitongore kya Awaganda egenderire kurwanisa ibikorwa ebi omu baana bato. Gasha kwa Jonan Singwire. Uganda Citizens Alliance bakwatanise na Anet Katusime mugisha umunyeshengerokazi wabushenye bakwatireho abantu abatiguru bahero muri Buyanja na Kitagata umurikizuba Bushenyi district. Abantu ab'ebintu byabo byashokerezibwe baherwe bihimba no buhunga okutunga cyo kutaha amahega. Naza ha district nareba kawo twakoraga nangurisha bapime barebe ibyangebe by'igorware base kureba ngo twatwara report says mu office ya prime minister ko butosho kuturukora konka mwene bya government tibikara kukakandi tibikachererwa burijo no habantu arobwo kushangana babeta ku makiri ibiro zo buhunga kire mu bihimba naje kopocum tibizere kandi wayiro mu bihimba umuhereze kwarende kubirya ariye kwarende na kubyara ajirata abyare bankito abantu babuyanja abatungire ekihengere cyango cyo bare tero mwani katera entoke katera muhogo zona zikacwekera mbwene cyo kitongore ecyo bagamba ngo citizen ecyo wasindika twashemerwa nk'abantu babuyanja abatura bashaka gutamana mu byari bihingwa ebitari kusisikara mango mbira nagambira abantu haruhe byo kurya ebihingwa tukwasa kuhinga ngo rubare rwagwa tukwasa kugira ki kubishisha ecyo kureberaho nkebitekere ecyo kureberaho nka muhogo bitakuri nishaba abantu babuyanja n'abantu bakitagata ukiritano z'ebihimba ezitwabahereza at least bari guhisha tuba kwa diro steke onako umwitaka takazi kwata zona bakazibyaro kuja kuyamba bapatanise na rebo wito mshara gatsiwe mshara kuyamba bateretero bunga bateretere bihimba kuyamba abantu aba basisikarirwe mbwe nanisima rahanga abacho cyabo ibyange byirukangirirwe harimo buyanja yo kubanza ya kabiri kayanja na rw'imihingo mu rukabwa buyanja na kasheshe kibanaga yo kubanza ya kabiri hamwe n'itega umurika gwa Kitagata gasha kwa Onesimus ndiye nabo babari Onesimus ndiye nabo reka tumuri tugaraka naganda makuru. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebikebindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room na 17 ari Mbaguta Street omuri Maraside okumanya bikiraho tera mushanje mukaga hatano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twanko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi yino muzika yo katochi kenya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yino muzika yo katochi indo katochi yine chama chayo muhute katochi yega hamtindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekugwa kabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Ministry y'Ubwegese n'Emizano eri kurebera omuntebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme n'icyo yabona abaganyirwe omuntebekanisa yo kushomera hibanja kandi abucabo jenye yabire bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bwo kushashora roni okurugirira hakacweka akabiri 3 na 26 akiteka ya Higher Education Student Financing Act abakozesa ni mwe mujicibwa kumanyisa ministry ahabantu abaganyira omuntebekanisa yo kushomera hibanja abari hamirimo yanyu nkuko biragiro
Kenya okwanga kuratera ebiragiro n'ekirugiriraho emitango hamwe na za mutice ebirukiraho tera note ibere note mwenda note mukaga 5 na tayira website yitu ahari www.education.go.ug shashuri banja ryawe eri washomireho kibase MP kurebeka kandi no kwigura wiji abo abanda beji abatine cashora okwika biroto byabo ebyo wegese obuharengurwa. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Saved by Leah Williamson. Wow, Big Junior, game over. Wait, there's only one really chance. Pepsi, thirsty for more. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700-670-691. Nitwakira umuri wa Mbarara Suits umwanya gw'ubugwaje no muteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no umwanya gukorera muza seminar board meetings n'ibindi umwanya ni rwa Mbarara Suites Conference Center twine bishenje byo kuraramu ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ibara mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga cyangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu note mshanji note 3 8 nshanji na mkaga 8 ninga note mshanji 5 note emwe hashatu nemwe nshanji nina. Kuruka yomkahumro omuganda makuru Dan Kamsimerhemba omwe abantu mshanjure ababire besimbire kwaya hayanire ntebe yo bwa meya wambara yarangira ngutari kuja kwesimba atene tubina chona Ruhemba Kasingwa Robert Mugabe Kashebezi omukaruru ko kwate bendera ya NRM ahantebe yo bwa meya owambarara Arukugamba n'abanyamakuru aharubwe destination hotel mu Rurembo rwa Mbarara Dan Kamsimerhemba yarangira kwataraga kwesimba atine kibine kigabo tegesh chona nko kuchibire ni kigambwa abantu bije babenda nkunyize nka independent candidate okuchira munonga abanyambarara kandi abateza ubururu nabwo kamaze besase abo kugira ngo naba disappointing ninga simba disappointing abo kugira ngo tinyizire nka candidate Ruhemba yashobora arukoreka kwe byarugiro mu karuru ka NRM byabire bitashamire ngo konkeke nakikora ahabwo kwenda kuma businje n'ingenderwaho y'ikigombe umukimanya umuntu yo mutwari narimo kandi yari mu yonka jonko mabere na washarishaga mayanje no shanga mu NRM beno NRM yo kureba ibintu principles zayo kugira ngo wabo kada w'ikibina kandi ugunora kuratara ingenderwaho y'ikibine cyo polisi ya NRM mwene kungendere kundebere mu kwiza independent no bano hakansa ikibina cyo kurugamu atunda sharamuna jangu taka ijanka kandidati no butumwa obuyaho ine bendera ya NRM ahabwe ntebe yo bwa meya bwo Rurembo rwa Mbarara twaherezo mwezi plus kunujya no mu turukune ntunguka yambarira site kandi na unity y'abantu abakora nabo kuyabize no kwita
ngaba yabayisimberaho kaganira chikopo cha chai hamwe then tukasharinga issues okutwakomasa kutuvuga umuganda mu district mu Kagadi kakomero hamwe na Kibare mu kwandika kw'abarakwenda kwesimba aha rurengo rwa local government kwire kurunjo mu district ezi kandi tsbaika afaka berazi aba district councillors abakushinga bona bahandikisibwe kandi ikiro kino nizere nsendekerize wakitinisa ndibwa mbiyosiya najya kwandikibwa official kandi kumikiriza okuba omuha kwesimbaho antebe ya Katano mu Kagadi district kujya kuongera obuhereza bwa mani muno obwa maize amarungi na muno muragenze kapitalize kura kandi na gas springs hamo na baholes omuchoka byone bikokana kora ngo abantu bakisesinga safe water nkeyihanga tubetine kizibu mutwaye bayire bayibora na covid then twajya mu ndanga muntu twajya mu bururu government yatunihezango kandi kana mwako kujya bino bimaze kurugamu ejya kwikurizinga funding for basic needs z'abahereza district ya Kagadi kuba twaro mu maiso kandi no kugeza ibigendero byaitu na emirimo yetu tujya gukora mu gihe twina kampani zaitu ibiri ebyiri tutadimina zina kubakongera imirimo tugoza gukora mu Kagadi ari mu kuyamize hina behandikisa batuganireho nabo aha gisasize eci kandi ibintu byo batugambire basic amarwariro no abantu bagamba amarwariro batya hamya ninye ndeba ngo ninye ndabasa kumanya ikibazo bwomezi kikumanyisa aho ushanga niyo system mbere no inzwa nikora simbo yanje ebire boa horo namanya bantera kuza kujya batashanga isko zira kanga 10 na radio na WhatsApp na kayo na platform za social media hona yabyakire ngo bankidnappingire konka ndasima abantu kugira ngo bafayo kundonda hinalindi konka ndaba hamizanti tine cyashibireho Jonad Asimwa vice chairman wa NRM ahabwa Western Region nagira ngo kigombe cyetebekanise kurunji okutereza nshabizona ezabireho mu karoro ka NRM akahwire abayiro kunenangana abayiro mpigiza ndabeho twina program eyo kuikaza aba leaders bona okuranti tugarukanga ine mdati what we call harmonization kandi nyowe nka Jonada simwe na aba leaders abandi abajya kwanika nabo kwenda twikaza aba leaders abo okutora nabebembeza basya omukaroro kabona nukwija kuba hagati y'ebiro mwenda byo kwezi ko kubanza okusike biri 12 byo kwezi kwa kabiri omwaka 2026 nde Edwin Ram na Thomas tumwebaze ahabwa gacencuire Wabatezi bakaruru muri ntunga mu barukwetebekanisiza okugaruka makaruru meruketari mwe muri ntunga mu munyeshenje wa ntunga municipality yora msinguzi na ina mkabe hopsinje chwera batezi bakaruru kutorana omwebembezi wabo urukwija kuba kwatere bendera ogwabire naganiraho n'abanyamakuru makage muri ntinda Kampala Omukuganira n'abanyamakuru omunyeshengero wa ntunga mu municipality yora msinguzi aherekero kwatwa kwabwembere yabire wahizo bari kutorana urakwate bendera ya NRM ahabwa ntunga mu municipality okuzaha amazima abatakunda amazima ngo bingi abo kuba batakunda amazima no kuba kwa benefit ngo mucuba cyabo ningo mbintu byabokwe hati yo kuja waza kusheshura amazima cyamaliza ngo wakwata aha bintu byabe bembagera ki nibakora kandi umuntu ogwe mpako twatwanza nibabire sente nyingi okorogera hari yo na tikirunjo kusheshesha gama ombere bakaruru onkani nyenda fite romaranga ensi yona obwebembezi bweshagama bukakoma obwebembezi bw'umusayi bukakoma tubukakuyamba hati wonje kuyamba kuzo mu parliament urukumango nyuma ukasigaisha gama yamenaka na skin rundi nkikume ndikusinga karuru agitoza primary ukagitobuna bend kambaro mukesi singa kansara na skin ndikusinga karuru konkatarizo bana rimo pucerangiro umuntu kwanje ngo ntuma umuntu aze kwita ngwaneteresha gama y'umuntu nanga ekyo ni kintu kibi akarura kanikija kugarukwa mu izuba ryo kubanza omeruka nkantunga na mutumba hamwe na bugenda NRM tribunal iri kugira mpaka yo gutabanguko
abanyarwanda bageresha umuyabo kuba bice hakagero wagira ki waza waso tukumanya amafumu kuko biba bice hakagero waza so abazira it's okay izo ntuzakomezamo nenda abantu banje mwena umuganda umbaro gw'abesembera abatine kibina cye by'obutegeke kibegamire gweyongera mu district ya Kiruhura abantu 12 nibo besembere batine kibina cy'obutegeki mu district yona wengereza independent nyonko mugambirizo wa NRM hariho binge bindi kureba aha myaka yanjye ibinsemerere kutereza kandi byabitaterereza ubwenyowe ni namukintu ryo kutereza aho kwa NRM eyizwiremu abantu abashuma kandi abantu bazoyicira umusuma nikimanyisa ngo ebintu biri kuzakuza umuhereza gw'abantu tubukikayo ngara abantu babanyura muri ino muyihango kayi bitinde ziri buza kutongana nyowe ngara abantu babanyura muri ino muyihango ngareba abantu bakira nuro iri muceka yesterday ngareba sentence fraught nk'umuntu bamazina bujya ngo bora sente kandi mbere kuro muri ino yanje umuntu bamazina tera karuke sente ukazo muri ino kifanywa ko mbirizi I saw all that haruha bari kugira ngo cyo basa kutegana sakaruru aka NRM akarukwija iki kinareba aha ningira ngo tujya kaburiyo nabebembeza bari mu ntebe hati dushitama tureba habwe iki kintu iki cyakanya munonga buri yomwe natugambira inshongazi abo kuba tukitwire nuko kusorogana kugira ngo protectinga gains twagira ngo go watungire bendera yitu kandi ari hano positive eke kibina kumebeze tubana bendera yitu echo nikirigira kukurigira sente zanjye zinkoze iki ezindi yamukoze kwingana bwingi tukizana bakakora ki bakazimpereza konka bampeza sente zindi kureba ngo tinda nkazito mu karuru negishandi nyonje n'izindi bande zitari zindi kureba gashakwa ari waswa na Paul turiyamureba bari ali waswana Paul turiyamureba muri Kiruhura okwehanditsa ahabwabo abarukwenda akwesimba hante bezari zimwe na zimwe aharingo rwa district kwendire kuronje muri bushenyi mu kurumete ya katano jafari basaja baraba oheza kusinga mukaruru aka NRM primary zaranjirire okugaruka kwesimba atine kibina akachiko akarukujunanizwa n'ibyo bururu mu ihangizo bariyanywa abazyo kahendiro kwandika bona barukwenda kwesimba hantebe za government zebyanga kandi muri district ya Bushenyi Jafar basajja barabohereze kusingwa mu karuru ka primaries ayihandikise kugaruka kwesimba ati n'ekibina cyo nacyo by'obutegeki twebaze Prosper munyamakuru owasingira karuru kebendera n'abayihandikise cyane ta kwesimba nka independent no kugira ngo urugo bahuyiremo turari w'amazima kandi turagenze kurungi konka najyanti niteko kugumizamo nyize saving kandi bikishoma ibintu ni koranka chairman consolidating yongera mani ajenero munonge cyangwa kikunde to mukaruromu no kwesimba mpaka mukarura ka muhero no kugira ngo twereza abanyabushenyi kusihamero ekitwese bushenyi atwena ekigi cyabo bakitungi kandi ekigi cy'ukutungi bwa bakitungire busha ubuhereza bwa government n'uburaye burubuce butari bwinji bashemeye kubutunga kuri ryo ruguto bakora kilometers 2 bakuzafutaho kamara mu kice cyo sport mara mingikorwe cyake cya miliyoni 10 weno wabana nominated argaha agenda impora atandike kugana izinga abantu be timu zeye nangora basakora expect kapike impora ukatindi kwenda kurebe dongo ni impora goma ni impora rwari ibyo tubireho abo campaign zikabiri baba nominating tuzakutekereza twaza nominating members ba parliament biri 16 bamumbese imbere habwa kansara bwa district nabo bagambire bari kora abantu babo wena ndetse kwenda kuteka ko islam nonga no kureba ngo tuzi tuzacha bukindi nabona bushenyi yona zabonera abantu ababoda boda baraba muje nishaba abantu basibira cyangwa so kunteka mu wesije ahabo kuba
kuba nindeba ndiko mukazi ari kubasa kandi ninza kubasa kandi ninza kubakora namwe representing abakazi aha district yenda kurwanira ibyobwegese ibyamagara iby'inguto kandi kureba ngo n'imyito ya fana skills mu district ya Bushenyi bakansari 11 barabiriho batine cyakanisa okujukira mu kanso ya district umugando kwehandi kwaba rukwenda kwesimba harurengo rwa district muri singiro kwendire kurunji haba mu kuteganisibwa kona urugendo twarutandika nimbashaba kunkwasa ngakora nimwe nimbashaba obushagiki iminyeto mwena abukingana nanye nabaze twimukire mutitera karuka NRM mutakabi habihwa habwa political parties ezindi murebe ngo mwaza hamazima kandi gabahindura businge abesimbire binete katika zitazimwe na zimwe okutungura byanga byabo bisinge tanu kanso nimbashaba hagizi nimbashaba vibe munyereka vibe niza ticket ya PFF nimukimanya kandi mukimanya yitisa amagambo kandi sitamarantunguka nkasanga byaraha ekitine nguto pakabageta bududa nyina abanze gureda natinye peretse gureda aturguto n'umukeka mukuru w'entebe ya katano tabwino rukumwesimbaho ashabira besimbere okuronda karuru mbusinji tumanye ngwisingiro nitucara twena tugire imicumirungi y'umutambuji gashakwa Abraham Muganzi na Felix Nduhura ntuja kumuraho kandi kutoragarutse ntuja kwijana makuru agebye mzana Welcome, what? What's our topic today? Kutambulanga chindaolovu. Better Democracy. The biggest back to school promotion season 3 is here. Better Democracy. Bogule bizigo bya focus bya mtwali mukakaga. Okusiza ndi mtwali bilimwe kuminya. Uwangula bucket oba basin. Ate bogule bizigo bya focus bya mitwali na neshunu n'okusinga wo. Uwangula school bag. Nebirabe birala bingi. Move it. Okwekakasa koruna kurona. Omanche tegeza MTN MoMo okulisulira omwaka mulamba third term first term ne second term byonna twadda mukwata mukunusuyo kinyizo bagamba kisoboka and it's real obulamu buli ku radio niga star 165 star 80 ashigala bedagiro option 2 scope tukumu onoge mfike fana kubaba now twandi badone student wa fali rudawa student tala tasoboja kubeerawo kwensonga mulwadde muko bana yempulire sanu ku MTN tinkoledde simanyi watabonyiza kulaga sanu lyange ninga I'm very happy. Wherever you are, whatever your reason, it's on Supersport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and Go TV Super Plus with Kawiki available on DSTV and Go TV. Obu nibwo bwire ubwo kucamukana sente ubwo uri kusingura sente za shopping yo garuza abana
ishomero uri gukoresha shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star ishat star ikumi hash asimu yawe abwa shiringi 20 zonka rero utegereza umushagwa wawe ubwo uri kwerebera TV West buri zoba program iyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi naza kubanaterwa hasimu not 2 not chenda anana mwenda buri kwandisa nikongere miche yawe okutoranwa okwetaba mu draw iyo kusingura sente za shopping wetaperwa jana mirundi mingi nibwora tunge okushemererwa na shopping ya school fees na chi Kuruka mukahumuro itendeshero ry'umuzano gumpira abana bato eryambara Sports Academy rya isimeke 15 rukwero kutendeka hamwe no kutongora intaranta z'abana bato umchanga kapira kevere mu rubugwizoba abantu bazirangu ciyambere bamwe ahabazana kubasa kuzanira timu yihanga ya Uganda Cranes no kumpira rwabo aha timu eje gukina muceme ubwa nyuma yo kumara imyaka 15 bari kutendeka abana bato kuzana umupira no kuzentaranta zabo abambara Sports Academy beyongera kugunjira intaranta mu cyanga cya Bugwizoba okubasa kubahwero kuzanda timu yange Uganda Cranes waza kureba umushamba umupira Boston Region na Sports Academy cy'abazana umupira abazana muri ya Uganda na naho muri Gizaheru Europe America bazana umupira waza kureba Boston Region abazana bamwe kucira umupira mu Uganda bona aba bari kutendeka abantu kurgaha myaka mukaga kandi ubwo bari kubatendeka mu cyumuro nibajya no binebye byo bushagiki ngo bitubehire yo kugumana bahwera abana bato kubasa kwikirize biroto byabo byo kuzana umupira bamwe abazana barabiro mu itendekere nka Brian Ahebwa Kaka Omonyi Ivan Yimsibwe n'abandi bayorekera umutinda ha club hamwe na timu yihanga kandi bamwe abazana bariyo no batendekwa no bore ku muhimbo n'abazire banje obwire bwenyuma turebere Western Region itari represented international team location mu Rwanda kugira ngo ngo Western tinatari bizinche izikoje abantu kimani sango apocheza mpira baza bakosa gachi mpira so itwe Kambara Sports Academy kija kuenrich into echo abwa TV West